President of the Republic of Madagascar, and Madam First Lady, thank you so much for being with us. Your Excellency, Lieutenant General Abdel Fattah al-Burhan Abdelrahman al-Burhan, President of the Transitional Sovereignty Council of the Republic of the Sudan, thank you for being with us today. Your Excellency Wavel Ramkalawan, President of the Republic of Seychelles, thank you for being with us today. Garagaza biguye ingangare ngeri zayigize umutwari inka y'urukundo mugabo wikembaho batiye inkuba zishinzwe imyatengo marutebeza mugana nkabuka impanga z'amihigo yo muzamato bita bangira iminega y'indeka ihora ishinzire kugenda gutsinurira yumva nk'iki ikaba rwiyabirira ihamije iminega rwa mirindi ya mpabuka urugamba ntiyega yesu yezi ntiyize yibuka abajebuja w'impanga Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, asante sana. Rwagize baganga rwangarambo murenzo kurwana nuko mbere ndavuza ngo tabagira ico Mheshimiwa Daktari William Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya, asante sana.
Excellency Brigadier General Brice Clotaire Olingue Nguema, President of the Transition of Gabon, thank you so much for taking part in this ceremony. Excellency Samuel Tsokwane, Prime Minister of Lesotho, thank you for being with us today. ahubwo rero uwo ni rwaryize beganwa rwa ngarambe umurenge wo kurwana aha nuko mbere ndavuze nuko tutabagira icumu His Excellency Ousmane Sonko, Prime Minister of Senegal, thank you for joining us today. Your Excellency President Kagame, thank you for today, for tomorrow, and for the next 5 years. Turi kumwe, imihigo irakomeje.